Machiegni kendo, jotend sirikal kod jodak ma Nakuru okwa mondo ti gi yore mamoko mag yalo buche oko mar doho matieko ywaruok matindo tindo maduoko chien e kinde malach ma buche mag doho kawo. Jokanyogo wacho ni yorego gin mago mag sirikal kod doho puodho mar neno ni buche oyal kendo tieki mapiyo piyo kendo makare e yo mowinjore. Magi oyangi ni inyalo tim kiti gi jodong gweng' ruodhi e kind ji mamoko mopuodhi ma bende doho medo tiego e chwalo chenro ni. Meweza suluhisha mizozo, kukaa chini, kuongea makanisani, hata kukaa chini na wazee ili mizozo iweze kupungua. Kesi inapoenda kotini huchukua muda mrefu sana. Lakini unapokaa kama familia na jamii kusuluhisha mizozo inachukua muda mfupi, na pia baada matokeo mara mengi ni kurudisha familia pamoja, inahamasisha uhusiano na amani na pia mawiano. Tunajaribu kupunguza muda ambao kwamba kesi zinakaa kotini. Sasa wakati tukiingia katika AGS, kitu ambacho kwamba tunafanya, tunaziita both parties, tunakaa nazo chini, tunazungumza nazo, mapatano yanapatikana. Na upande wetu kama ngao tunaunga hawa mkono kwa kuwapatia mazingira ya kufanyia kazi, tunawapatia hata boardrooms wanafanyia cases, na pia zile cases zimetushinda kutokana na mashinano kutoka ma chiefs, tunarifaa kwao na tunaona ni wa manufaa kwa sababu wanakamilisha case mara moja na watu wanapata justice.